Lakhaing ko retrok Dwarbaguri MSC constituency ka parlo pen Rongbongghat pen Deihori kacheleng atovar kilometer ner kebajak songron an selampon bomlo bonta asai ke claim kasai oya jok tangtia ko atovar chithar laba jok rada tum ningkangsamse ningki pungalam thi chepaklang pon Lason si labang so towar ka hino pen jok kidam tang ningkan ko an pen lo nita kidu kisung pen chitong nanglo bonda la so towar ka hino kidu kisung alam arjulong si non kichari bom BJP sarkar atum selam PC hawarara atum ningkarong pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Bokajan MLA Dr. Numal Mumin lapen EM Richard Tobia phan kachuro pipa jerpon bonta isi ningduk meme alama bangki la so towar ki kesalam ke pang ara joini lapen sai ki claim nang jia teng pen ke claim pipede ta joini la pusot nang chemandel la sila son sai ke pasai oi ajok si tangtia ko pen atowa chithar laplo lapen kur undet lu pusi hawarara ratum ningkangsamse lamthi chipaklang pa la sila bangso towar ka hino adak ajo an prapjin pen lang pamira cheselam ki pamika nang ji pusi ningki pungpen pherang kyang no lamthi chipaklang pa lapen la so towar ke long contractor girin chutia aphar nelitum kacheleng atowar sai mi sen pen nang ke claim pithupa meji aphansi hawarara ratum pen kachuningri padoponthu Pakat nangko kon ni kenta kita kon itu. Oh lalu mana pakat sampai tuan ke dunia ko mana itu gela tijela tu nanti dia. Pakat tu nang lang lalu. Itu lah kon ke orang bang yang nama ini nama ini itu. Nama tang ini lah nama jual mesti. Lah so tu mana malu nak claim kan ta? Lah kontraktor tu dah. Kontraktor bagi ni. Hendak tinggi lah, ini pakat apa lo? Mana konnya betul? Iya, lama tak? Ada ke government pada punya ni lepas ni. Misalnya kau itu. Pakai ni le dead drop, tapi lah kapunai host husband. Misalnya pasti ni lo. News report, Karbiang Live.